Yazi ngenkathi abelungu befika lana eSouth Africa bafica abantu bakwaZulu beyisebenza bona. Beyilimela, bezelusela, bezakhela imizi yabo, bezilandela amanzi ngendlela ababenza ngayo. So babe independent of abelungu, right? Abelungu befike lana eSouth Africa kwaZulu. Bethi abantu bakwaZulu wozani nizosihlahlela umoba. Abantu bakwaZulu bathi niyahlanyela. Niyahlanyela. Ngishiya umuzi wami, umndeni wami, inkomo zami ngihambe ngize ngizosebenzela wena for ini, you know. Ngendlela abantu bakwaZulu ababengafuni ukusebenza ngakhona, abelungu bazi bahamba baye eIndia bayolanda amandeni ukuze kuzoba yiwona azohlahla umoba. As a matter of fact, labantu laba abagcwele ko-Cape Town lawa esikuthiwa amakhaladi manje, you know, kwakuyizizwe ezayilandwe abelungu ko-India, konakhuzani, ko-Philippines, ko-Thailand, bethi bezogqilazwa ngoba abantu base-South Africa, wena Xhosa, wena Zulu, wena Tswana, wena Msuthu, babethi hayi khohlwa mfana, indaba yokusebenza nope, asiyifuni ngoba nakho siyayisebenza thina vele emakhaya, yabo. So then abelungu bahamba bathi, you know what, let us introduce i-tax system. So ba-taxa abantu balana eSouth Africa kuze bezosebenza, yabo. Now intela ubungayikhokha ngembuzi, ubungayikhokha ngenkomo, kodwa abelungu bathi sifuna ukuthi nikhokhe imali. Literally kwakukhona leli gama leli okuthiwa ukhandampondo, okusho ukuthi indoda nendoda kwakumele ikhokhe u2 rand i-tax to uhulumeni waseSouth Africa, yabo. Abantu bathi hayi no ngizokhokha ngembuzi. Abelungu bathi no, asifuni ukuthi ukhokhe ngonakho, sifuna ukuthi wena uhambe uyosebenza sikunikeze imali, yezwa. Leyo mali leyo kube yiyona ozokhokha intela yakho ngayo. Hence why leyo nto leyo led to ile nto yena impi kaBhambatha. Mancinze indodana yaMancinze yathi hayi khohlwani uhulumeni, khohlwani, waliwa. Abantu bakwaZulu bethi kodwa indaba ukuthi thina soshiya imizi yethu sihambe siyosebenza. Siyayisebenza emakhaya, so ngiyokwenzani wami lo, yabo. Abantu bahlulwa-ke, kwabakhona leyo mthetho leyo, kwabakhona leyo ncindezelo leyo kuyiyona yaphoqa abantu abamnyama bala eSouth Africa bephume manje behambe beyofuna imisebenzi. Bacindezela uma ukuthi awusebenzi uyaboshwa, yabo. Fast forward-ke abantu sebeyasebenza baphoqa again, khumbula baphoqiwe, kumele bekhokhe intela. Fast forward abantu sebeyasebenza, basebenza kulezi mines abelungu, basebenza kulama plaza abelungu, yabo. Nakhona uma besebenza abaholelwa imali eqondile, imali ephilayo, imali elingene umsebenzi wabo, yabo. Njengamanje mfethu, you look at these kahle kahle, you look at i-wealth distribution la eSouth Africa and uzobona ukuthi yena abantu okuyibona abacebile in terms of having ama-resources, yabo, bamhlophe. And uma uthi uyabuka historically, labo bantu labo they used amandla abantu bala indigenous, abantu aba-importiwe abalandwe ngaphandle, bagqilazela labo bantu labo ukuze becebe. Now just because you are getting paid for i-labor yakho does not mean ukuthi you are not enslaved, yeah. Ikhona into yokuthi kuthiwe kugqilaziwe umuntu agqilaziwe, usetshenziswa kwesigqila, kodwa bese kuthiwa hayi kodwa nje uyahola mfethu. Asisona isigqila lo muntu lo, uyahola. Kodwa uma usubuka ukuthi yini i-value ayakhayo ngomsebenzi wakhe, iyalinganani nento lena nento ayiholayo, akufani. Hence why lo muntu could very well be enslaved, isigqila esiholayo, yabo. Ubuka ile nto lena like kwi-Western Cape mfethu, ubone like lamanakhuzane, lama-vineyards akhona mfethu, kuthiwa i-vineyard ina 300 years. Ayikhulunywa indaba ukuthi u-250 years waleyo vineyard leyo was built off of ukugqilazwa kwabantu bakhona la, nalaba abaqhamuka ngaphandle, ababelandwe ngaphandle, yabo.